Кайрылуу күн. Менин атым Душан Жандарбек уулу, казак тили пәни мугалими болом. Бүгүнкү такырып ыдыс. Ыдыстар, посуда. Сонун жаңы сөздү кайталайбыз. Касык, касык, ложка. Шанышкы, шанышкы, юб. Пышак, пышак, нож. Казан, казан, кастрюля. Баспа, баспа. Или еще можно чайник. Чайник, чайник, да? Кесе, кесе, пиала. Щелек, щелек, ведро. Повторите, выучите и проверьте свои знания теста. Бага без. Сау болуңуздар.